आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाव टेक्नोपल पुलिसना सयोल अनीदा लुपा कोटी 53 लाख 34 गी ड्रग फागटपा ngamkhibada मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना थागटपा फोंदोखरे महाराज नरसिंह लेखिदबगी साम 32 सुबा निंगसिंग थौरम ngasi ayuk इम्फाल गी कंगलादा लेबा महाराज असिगी समाधिदा पांगथोकलगनी अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी अमेरिका गी राष्ट्रपति जो बाइडेन गा वर्चुअल ओइना वारी सानागनी टेक्नोपल पुलिसना हौखिबा सयोल अनीदा लुपा कोटी 53 लाख 34 गी ड्रग फागटपा ngamkhibada मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना थागटपा फोंदोखरे ट्विटर दा थागटपा वारोल अमदा मुख्यमंत्री ना हाई वार ऑन ड्रग्स 2.0 हौरकपदगी हौजिक फावबदा राज्य पुलिस अमसुंग नापकी कांगबुना सिंथानिंगाई ओइरबा थबक या पांगथोकली अनीसुबा खोंजंग असिगी 13 रक सुबा ओइना ड्रग फागटपदा टेक्नोपल पुलिसना सापोन केप 15 दा पुरंबा किलोग्राम अमा हेनबगी ब्राउन शुगर फागटपा ngamखी फागलबा पोलम सिंह अदुगी ममल लुपा कोटी 2 लाख 13 लोमगी ओइगनी पोलम सिंह अदुगा लोइनना चुराचंदपुर जिला दगी मियोय अनीसु फागटले ड्रग की मायोक्ता संगसिलिबा खोंजंग असि मखा ताना हेना कनबा मौंगदा संगसिनखिगनी हाइनासु मुख्यमंत्री ना फोंदोकली मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना तै मंत्री सिंह थोंगाम बिस्वाजित युनाम खेमसान अमदी गोविंदास कोंथौजमगा महाके ऑफिसता उनदुना तोंगान तोंगानबा वाफमसिंगी मतंगदा वारी सानाखरे ट्विटर दा थागटपा वारोल अमदा मुख्यमंत्री ना हाई मिफम अदुदा ख्वाइदगी हाना पांगथोकदबा थबक थौरमसिंगी मतंगदा कुपना खननेनाखी मांगना हाई महाक अमसुंग महाकी टीमना नुमित खुदिंगमकपु साउखटपगी लंबीदा माइ पाकना संगसिनबा नुमित ओहेनाबा लेपतना होटनरी मसिना मणिपुरगी मियामगी अनिंगबा पांबसिंग मपुंग फाना थोंगहनबदा चावना मतेंग ओइगनी महाराज नरसिंह लेखिदबगी साम 32 सुबा निंगसिंग थौरम ngasi ayuk इम्फाल गी कंगलादा लेबा महाराज नरसिंह गी समाधिदा पांगथोकलगनी थौरम अदुदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन अमसुंग राज्य सभा की एमपी महाराज लेसेंबा सना जावबा सरुक यागनी थौरम अदुदा मियामना लेखिद्रबा महाराज असिगी मफमदा हिकट लेकत तंबा अमसुंग गन सेलुट पिदुना इकाई खुमनाबा उतकनी मणिपुर दा ngarang मियोय 8 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखी ngarang gi oina miyoy 130 टेस्ट तौबदा मियोय 8 अदु पॉजिटिव ओइखिबनी पॉजिटिव ओइबगी सांग 3.8 नि हक्सेल विभाग की सेरोल अमदा हाई हाइरिबा मतम असिदा लैना आसिन नाबा मियोय मरी नाबा फगलखी नाबा फगलपगी सांग 4.9.2 नि हौजिक एक्टिव केस 94 लैरी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के वर्चुअल ओइना वारी सानागनी मपान थौरम मंत्रालयना हाई लुसिंगबा अनिना वारी सानाबा दुदा लेबाक अनिगी हौजिक ओइरिबा मरी अमसुंग खा थांगबा एशिया इंडो पैसिफिक लमदमदा नौना ओइरकलिबा फिबमसिंग यावना मालेमगी ओइबा वफम कयागी मतंगदा खननैनगनी वर्चुअल ओइना वारी सानाबा सिना लेबाक अनिगी मरकता सांग नाइना वारी सानाबगी थौरमसिंग पांगथोकतुना लेबाक अनिगी मरी अमसुंग मालेमगी ओइबा वफम कयागी मतंगदा तोइना खननैनबा ngamhalagani वाशिंगटन दंगसी पांगथोकदबा इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग तक केंद्र की मपान थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमसुंग ngakсel मंत्री राजनाथ सिंह ना भारत की मिहुत कांगबु बुलुसिंगदुना सरुक यागनी अमेरिका की माइकैदगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकेन अमसुंग सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ना लुसिंगनी मपान थौरम मंत्रालय की मसिन चटपा मिसक अरिंदम बक्सी ना ngarang न्यू दिल्ली दा पाउमिसिंग दा हाई डायलॉग असिना लेबाक अनिगी मरकता फॉरेन पॉलिसी ngakсel अमसुंग सिक्योरिटी गा मरी लेना बवाफमसिंग दा मपुंग ओइना खननैनबा ngamhangani लेबाक सिदा हौजी कोविड की एक्टिव केस 13,153 लैरी ngarang मियोय चनी कुलहुमदोय नौना कोविड पॉजिटिव ओइखे अदुगा मियोय 1,000 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी नाबा फबगी सांग 4.9.8 नि मियोय 19 नौना लेखिदबगा लोइनना लाइचत असिदगी लेखिदबा पुनबा मसिंग 5,19,735 सुरे भारत हौजिक फावबदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 135,00,000 हेना कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोजदा कोटी 39,00,000 हेना अमसुंग अनिसुबा डोजदा कोटी 39,00,000 हेना कापख्रे हौजिक फावबदा प्रिकॉशन डोज कोटी 2,50,000 हेना कापख्रे मरकसिदा सही 19 की मथक्ता लेबा मियोयसिंगदा प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर सिंगदा प्रिकॉशन डोज कापा हौरे
Pakistan की संसद ngasi lebak adugi anoba Pradhan Mantri ama khallagani PMLN की President Shehbaz Sharif na Pradhan Mantri की फम असigi damak mirep se pisinkhre Foreign Mantri amsung Pakistan Tehrik-e-Insaf की Saha Mahmud Qureshi su Pradhan Mantri की फम असigi damak National Assembly da mirep se pisinkhre Sadesya Sahum Niphunithoi leiba Pakistan National Assembly da pukhalakpa thajadabagi vote launabada हानगी प्रधानमंत्री इमरान खान माइथीदुना प्रधानमंत्री की फॉर्मदगी हेक लौथोखिबगा अनौबा प्रधानमंत्री अमा खननब खोंथांग असि लौखलकपनी ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak haujik ngangom kiran leire kiran thagchari nganthoi class 10 fawba soidana hindi tamgadabani haiba wafambu tongan tonganba rajniti dolama dilop singna yamna kan yaning do phongdok narakpagi pau amasung Chief Minister N. Birenna Manipuri University ki Sports and Cultural Meet hogdokibagi pausingna ngasi phongba pause ayambada maroiba pausing oina phongnaba ure. Sana laibakta Mikhal mamangda sanga khiba Kiamgai gi DRD Hospital Mikhal loikibaga thong lon kre haina photo ga konana ahanba headline tawri. Manipur University ki Sports and Cultural Meet hogdokre Sanja thumja yaudana mahi masingdi yumpham oiraga thabak laugani haiba Chief Minister ki wafamna Pauchi asigi anishiba headline tawri. Pongna phamda government ki thabak laubada corruption lairoi merit laugani haiba Chief Minister Biren ki wafamna ahanba headline tawri. Hindi bu class 10 fawba compulsory ohilagani haiba cultural terrorism ki thawong ni haiba ke megachandra ki wafamna Pauchi asigi anishiba headline tawri. Irai bakta matam amadi phibong gi matung inna Hindi tamgani tamdaba yade haibadudi loilam lenga ki masat ni haiba mahiroi lup singi wafamna ahanba headline tawri. Amit Shah ki wafam Westia lamdam gi miyam mutkina bu hona bani haiba pripak ki wafam amasu Pauchi asigi ahanba lamai da phone. Isel Express ta Manipur University ki liklam lisngani kunithoi Sports and Cultural Meet hogdokre thabak lawud sanja thumja tawroi merit yanglaga khangani haiba CM gi wafamna ahanba headline tawri. Hindi tamdaba yade ngangdaba yade haiba sinampu tawbani yaba ngamloi haiba mahiroi lup taruk ki wafam amasu Pauchi asigi ahanba lamai da phone. Imphal Free Press ta class 10 fawba soidan Hindi tamgadabani haiba wafambu Milan MPCC amasung mahiroi lupsing yaningda phongdorkli haiba pauna ahanba headline tawri. Naharol gi thaudangda government asina recruitment process khudingmakta corruption tawroi merit basis ta pangthokani haiba Chief Minister gi wafamna ahanba headline tawri. Naharol singbu nisa gi ipakta gi kansi harabadi masana masabu thabak pijaduna senthok lambi piba tai haiba MLA Karam Samgi wafam amasu Pauchi asigi ahanba lamai da phongli. Sangai Express Manipuri da merit ta yenglaga thabak laugani haiba CM gi wafam na ahanba headline tawri. Amit Shah ki wafam Westia miyam gi kangkul mutkina bu hona bani haiba pripak ki wafam amasu Pauchi asigi anchor kalam da phongli. Huyelan fawda government gari park tawba tingjin kheba pauna amasung thangal kaithal gi layeng sangsingda layenggadaba anaba singdi kham thengna ware pauna kaithal ladi layengna bu lakpa nataba miyosingna government ki athingbu hotrong hohalle haiba pauna ahan headline tawri. Sangai Express English ta Center na class 10 fawba namduna Hindi tamhanaba lokal elbu khongthangbu awang nongpuk lamdam gi tongan bu kamup singna yaningdo phongdokpu gi pauna headline tawri. People's Chronicle da Kangpokpi town da Christian lining chatpa singna Palm Sunday gi thoram miyam gi khongchit amagaloina na pangthokibagi pauna Pauchi asigi anchor kalam da phongli. Ganfew Mail da Chief Minister na thabak lawbuda sanja thumja tawroi hena phongdokibu wafam Hindi bu class 10 fawba compulsory subject ohina na thorangbu mahiroi lup taruk na yaningdo phongdokibam sung health camp pangthokpada health services ki ayaba yaudana pangthokpa yaroi hebo wafam singna maruyo pau oina phongli. Tamenglong Times ta awang nongpok raja sing the Hindi book compulsory subject ohingani haiba thawong Congress na yaningdo phongdokibam sung Nagaland da gangmai phuang gi mifam pangthokibagi pau singna maruyo pau oina phongli. Cham Pauche da Hindi bu namdana tamhanana thawong Congress ni yaningda phongdokibam amasung English ki mahutta Hindi na mahut sinbu yaroi haiba NPF ki wafam namar oyo pau ena phongli. Masona tharda awang nongpok lamdamda class 10 fawba Hindi bu compulsory subject ohinana thawrang asi lamdam masong ki cultural identity muthatnaba khongthang ni haiba MPCC gi wafamna maru oyo pau ena phongli. Nganthoi Thagatsari Kiran aroibada maroiba pau amu hanna Tengnopal Police na sayol anida lupa koti yang khaimari lak mariphuma thoigi drug phagatpa ngamkhibada Mukhyamantri Nongthom Birena thagatpa phongdokre. Maharashtra nursing laikidabagi sama humputarani thoi suba ningsing thauram ngasi ayuk Imphal gi kanglada leba Maharashtra asigi samadhi da pangthoklagani amasung Pradhanmantri Narendra Modi na ngasi America gi Rashtrapati Joe Biden ga virtual oina wari sanagani Pauloizare.